Менің исемім Юлия, мен Учалы районынан келген, Башкортостандан. Мастер-класс бигнек оқшаны, Гүлвина апайымнан Хамдияға зор рахмет. Ұзын юлды қысқартып, Уфадан бізге келіп, шулай матур мастер-класс көрсетулеріне бик шатмын. Һәм бигрәк тә Союз башкирской молодежи Челябинской областиға бик зур рахметімді білдірем. Үзегездең телегезде онытмасқа тырышып, үзегездең традицияларыгызды, костюмдарыгызды онытмайынса, уларды тергедеп, ушулай мастер-класстар эшләгәнегезгә бик шатмын. Шулай дәвам итегез, һеҙгә көс, дәрт, дарман теләп калам.